Pitanje za gospodina Dačića, njega ne mogu da pitam, jer on je završio kurs za prepisivanje lekova. Ono higijeni i prevenciji ne zna ništa. Pogledajte kako izgleda, pogledajte crne fleke po njegovoj koži, kako je otekao od bolesti, pogledajte višak kilograma, znači on ima najmanje 20 kilograma viška. Za svaki kilogram viška srce mora da stvori 4 kilometra krvnih sudova. Ko je zapravo čovjek koji je od potpunih margina religijskog i naučnog fanatizma stigao do statusa jedne od najprepoznatljivijih, ali i najkontroverznijih internet ličnosti na čitavom prostoru bivše Jugoslavije? Na prvi pogled, posmatraču sa strane, on može delovati kao hodajući mim, ekscentrični zabavljač i autor komičnih rečenica koje svakodnevno ponavljaju stotine hiljada mladih širom regiona. Međutim, iza te glasne, hiperbolične fasade i pažljivo građenog medijskog nastupa krije se izuzetno složena, duboko kontradiktorna figura, čije javno delovanje već decenijama balansira na tankoj liniji između fanatične ideološke misije, visoko profitabilnog privatnog biznisa i ozbiljnih krivičnih istraga za nadrilekarstvo. Da bismo razumeli fenomen Miroljuba Petrovića, moramo ogoliti slojeve njegove biografije, analizirati njegove stvarne motive i sagledati društveni vakuum koji mu je omogućio da postane alternativni autoritet u eri opšteg nepoverenja u institucije. Njegov životni i profesionalni put započinje daleko od svetla internet reflektora i modernih studija web televizija. Rođen 1965. godine u Odžacima, Petrović je svoju mladost i rano obrazovanje proveo u okvirima zvaničnog, sekularnog sistema koji će kasnije u svojim nastupima proglasiti satanskim mehanizmom. Ono što predstavlja najveću ironiju u njegovoj javnoj biografiji jeste upravo njegovo formalno, državno priznato, visoko obrazovanje. Naime, Petrović je diplomirao na Rudarsko-geološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu i to na smeru za paleontologiju. Čovjek koji je godine proveo učeći o drevnim fosilima, geološkim slojevima, sedimentaciji i milionima godina evolucije zemljine kore, postao je kasnije njen najostrašćeniji i najglasniji protivnik na Balkanu. Njegov akademski preokret i radikalizacija stavova poklapaju se sa ulaskom u krugove religijskih disidenata i proučavanjem teološke literature specifičnih hrišćanskih denominacija, prvenstveno onih sa korenima u adventizmu. Nakon završetka osnovnih studija, Petrović je pokušao da svoj novi pogled na svet, koji se u potpunosti kosio sa zvaničnom naukom, verifikuje kroz akademske institucije. Upisao je doktorske studije na Univerzitetu u Bukureštu u Rumuniji, pokušavajući da odbrani tezu koja bi naučno opravdala biblijski izveštaj o stvaranju sveta. Međutim, ta epizoda se završila neslavno. Kada su profesori i uprava tamošnjeg fakulteta shvatili da kandidat ne nudi naučni rad, već fundamentalistički religijski traktat, preobučen u formu geološkog istraživanja, Petroviću je uskraćeno pravo na dalju odbranu i rad. Ovaj događaj je verovatno bio ključna tačka preloma, trenutak u kojem je on definitivno raskrstio sa zvaničnom akademskom zajednicom i odlučio da izgradi sopstveni, paralelni sistem institucija. Sve doktorske i profesorske titule, kojima se Miroljub Petrović u javnosti redovno kiti i na kojima temelji svoj autoritet pred neupućenom publikom, nemaju nikakvu zakonsku niti akademsku težinu u zvaničnom obrazovnom sistemu Republike Srbije niti bilo koje druge evropske države. Njegove diplome doktora filozofije i doktora medicine potiču sa neakreditovanih online institucija iz Sjedinjenih Američkih Država, kao i sa privatnih instituta koje je sam osnovao, poput Centra za prirodnjačke studije ili Instituta za prirodnu medicinu. Ove ustanove funkcionišu izvan zakonskih okvira prosvetnog sistema, ne posjeduju licence ministarstava, niti akreditacije relevantnih tela, što znači da su njegove titule, sa forenzičkog i pravnog stanovišta, samozvane. Ipak, u svesti prosječnog gledaoca na internetu, prefiks doktor ispred njegovog imena dugo je služio kao štit od skepticizma. Ideološka matrica koju Petrović zastupa predstavlja radikalan i eklektičan spoj biblijskog literalizma, istorijskog revizionizma i društvenog ekstremizma. U samom središtu njegovog učenja nalazi se takozvani kreacionizam mlade zemlje. Odbacujući u potpunosti teoriju evolucije,
geohronologiju i modernu astrofiziku, on tvrdi da je cela Vasiona, uključujući i Zemlju, stvorena pre otprilike 6000 godina u roku od bukvalnih 6 dana, baš kako piše u starozavetnoj knjizi Postanja. Prema njegovoj interpretaciji istorije, dinosauri i ljudi su živjeli u isto vreme, a svi fosilni ostaci i geološki kanjoni nisu nastali milionima godina, već su direktna posljedica katastrofalnog Noevog potopa koji je trajao godinu dana. Svaki naučni dokaz koji tvrdi suprotno, on odbacuje kao deo globalne materijalističke zavere. Međutim, njegova teorijska borba protiv evolucije ubrzo je prerasla u radikalan program društvenog i političkog inženjeringa. Petrović javno i nedvosmisleno zagovara ukidanje demokratije, višepartijskog sistema i sekularnog državnog uređenja. Njegov ideal je teokratija, apsolutna vladavina Božjih zakona, interpretiranih kroz Mojsijev petoknjižje i idealizovanu verziju srednjovekovne srpske države. U tom kontekstu on se često poziva na Dušanov zakonik, ali ga u svojim nastupima vulgarizuje i svodi na anarhični sistem brze pravde i brutalnih kazni. Rečenica koja ga je proslavila, a koja poziva na slanje nemoralnih ljudi pod mač, zapravo je verbalni sažetak njegovog viđenja pravnog sistema u kojem bi se za preljubu, homoseksualnost, idolopoklonstvo ili psovanje uvodila smrtna kazna. Ovaj radikalni tradicionalizam prati i apsolutni antiinstitucionalizam. Petrović godinama sistematski poziva svoje pratioce na bojkot države i njenih stubova. Državni obrazovni sistem, od osnovnih škola do univerziteta, on etiketira kao fabrike za idiotizaciju i ispiranje mozgova, savjetujući roditeljima da decu ispisuju iz škola i prebace na ilegalno školovanje kod kuće. Savremenu medicinu i farmaciju definiše kao satanski koncept, pozivajući se na grčku reč farmakeja, koju prevodi kao vračbina i trovanje. Vakcinaciju vidi kao svesni pokušaj depopulacije i sterilizacije naroda, a građane poziva da odbiju služenje vojnog roka pod sekularnim zastavama, da napuste gradove koje naziva neovavilonskim kavezima i presele se na selo gde će živjeti u potpunoj izolaciji i samodovoljnosti. Ali postavlja se pitanje, kako je čovjek sa ovako ekstremnim, anahronim i naučno neutemeljenim stavovima uspeo da izađe iz potpune anonimnosti i postane mainstream fenomen sa milionskim pregledima. Ključ uspeha leži u specifičnoj evoluciji medijskog prostora i digitalnih platformi na Balkanu tokom protekle decenije. Tokom 90-ih i početkom 2000-ih godina Petrović je delovao na samoj margini društva, držeći slabo posećena predavanja po iznajmljenim salama domova kulture i objavljujući knjige u minijaturnim tiražima za potrebe malih religijskih zajednica. Preokret nastaje sa eksplozijom internet televizija, podcasta i YouTube kanala, koji su, jureći za klikovima i senzacionalizmom, otvorili vrata pojedincima sa radikalnim stavovima. Kada je Petrović stupio pred kamere ovih novih medija, ponudio je nešto što je publici zasićenoj političkom korektnošću i sterilnim televizijskim formatima delovalo osvežavajuće. Apsolutnu, agresivnu harizmu, autoritativan ton bez trunke sumnje i jezik pun dramatičnih hiperbola, pretnji, anegdota i crnog humora. Njegov nastup je bio savršeno prilagođen logici društvenih mreža, gde algoritam nagrađuje konflikt i ekstremizam. Mlađa publika, tinejdžeri i studenti, u početku su njegov sadržaj konzumirali isključivo kao formu bizarne zabave i parodije. Masovno su se pravili mimovi, isečci iz njegovih emisija delili su se na TikToku i Instagramu, a njegove rečenice postale su deo svakodnevnog slenga. Međutim, taj humoristički filter poslužio je kao savršen trojanski konj. Kroz neprekidni smeh i zabavu, radikalne, nenaučne i društveno opasne ideje polako su prodirale u javni prostor, vršeći tihu normalizaciju diskursa koji bi u bilo kojem uređenom društvu bio odbačen na marginu javnog zdravlja i bezbednosti. Njegov uspeh, međutim, nije samo proizvod algoritma,
već i precizan indikator duboke sociološke i psihološke krize balkanskog društva u tranziciji. Petrović uspešno eksploatiše sve prisutno nepoverenje u korumpirane institucije, zdravstveni sistem, obrazovanje i političke elite. Kod mlade, dezorijentisane muške populacije, koja odrasta u društvu poremećenih vrednosti i ekonomske nesigurnosti, on uspešno zadovoljava hroničnu potrebu za čvrstom strukturom, jasnim granicama, patrijarhalnim autoritetom i osjećajem pripadnosti odabranoj grupi pravednika koji znaju tajnu. Njegov stil komunikacije se fundamentalno razlikuje od tradicionalnih akademskih autoriteta koji govore u nijansama, verovatnoćama i kompleksnim terminima. Petrović nudi apsolutnu izvesnost. Kod njega nema sumnje, nema nepoznanica. Za svaki kompleksni životni ili zdravstveni problem, on nudi brzu, laku i radikalnu uzročno-posledičnu vezu, uglavnom prebacujući krivicu na greh i nemoral samog pojedinca. Iza ove fasade asketskog, bogobojažljivog propovednika, koji poziva na skromnost, život na selu i odricanje od materijalističkog sveta, krije se međutim izuzetno pedantno razvijen i profitabilan poslovni model. Forenzička analiza njegovog delovanja pokazuje da Petrović ne živi na margini ekonomije, već je uspešan preduzetnik u sferi alternativne industrije. Preko svog centra za prirodnjačke studije, on rukovodi čitavom mrežom neakreditovanih online fakulteta, gde se školarine za sticanje bezrednih diploma lečenja ili kreacionizma naplaćuju u stotinama i hiljadama evra. Istovremeno, njegova organizacija stoji iza masovne distribucije i prodaje biljnih tinktura, čajeva, sokova i suplemenata, čije cene višestruko nadmašuju troškove proizvodnje. Prodaja njegove literature, naplaćivanje privatnih konsultacija i monetizacija milionskih pregleda na video platformama zaokružuju jedan visoko funkcionalan ekonomski sistem u kojem se ideologija direktno konvertuje u finansijski profit. Upravo na ovom polju, na tački gde se presecaju biznis alternativne medicine i zdravstveni saveti, delovanje Miroljuba Petrovića je prešlo granicu ekscentričnog internet fenomena i preraslo u zonu realne, dokumentovane društvene opasnosti. Najveća kontroverza koja je obeležila njegovu javnu karijeru jeste tragičan slučaj mladića Slavča Petrova, koji je bolovao od tumora na mozgu. Prema svedočenju i javnim optužbama njegove sestre, Biljane Jovanović, Petrović je nesrećnog mladića i njegovu porodicu mesecima uveravao da ne treba da idu kod lekara, da su operacije i hemoterapije sečenje i trovanje od strane medicinske mafije, te da se tumor može uspešno stopirati i izlečiti upotrebom njegovih biljnih tinktura, šetnjama i boravkom u njegovom privatnom centru u selu Petrovac. Porodica je slepo pratila ove savete, plaćajući usluge i preparate, sve dok mladićevo stanje nije postalo terminalno, nakon čega je preminuo. Ovaj tragični događaj pokrenuo je lavinu reakcija javnosti i primorao državne organe na reakciju, izbacujući na videlo pravne posledice njegovog rada. Nakon detaljne istrage, Više javno tužilaštvo u Leskovcu podnelo je optužni predlog protiv Miroljuba Petrovića zbog osnovane sumnje da je izvršio krivično delo nadrilekarstvo i nadriapotekarstvo, za koje je zaprećena višegodišnja zatvorska kazna. Sudski procesi i istrage fokusirali su se na neospornu činjenicu da optuženi ne posjeduje nikakvu dozvolu za lečenje ljudi, niti licencu Ministarstva zdravlja za proizvodnju i promet lekovitih sredstava. Ovaj slučaj je pokazao da reči izgovorene pred kamerama na internetu imaju svoju težinu u stvarnom svetu i da pseudonaučni saveti mogu imati fatalan ishod. Odnos različitih društvenih aktera prema Petroviću je jednoglasan u osudi, ali iz potpuno različitih pozicija. Zvanična akademska zajednica, lekarske komore i naučni radnici u njemu vide klasičnog šarlatana, opasnog demagoga, koji profitira na ljudskoj nesreći i očaju, te svesno podriva javno zdravlje u trenucima kriza. Sa druge strane, zvanične verske zajednice, a pre svega Srpska pravoslavna crkva, u potpunosti su se ogradile od njegovog delovanja. Pravoslavni teolozi naglašavaju da je njegovo učenje duboko sektaško, da predstavlja iskrivljenu interpretaciju Starog zaveta,
lišenu suštine hrišćanskog novozavetnog učenja o ljubavi i spasenju, te da on manipuliše verskim osjećanjima naroda radi sopstvene promocije i koristi. Za crkvu on nije nikakav pravoslavni mislilac, već heretički propovednik sa primesama subotarskih učenja. Na kraju ove dubinske analize postavlja se pitanje: ko je zapravo Miroljub Petrović danas? Forenzički gledano, njega je nemoguće podvesti pod samo jednu pojednostavljenu kategoriju. On nije ni neshvaćeni naučnik, kako ga vide najvernije pristalice, niti je običan klon i bezopasni zabavljač, kako su ga dugo tretirali mediji. On je specifičan, hibridni fenomen modernog digitalnog doba. On je istovremeno radikalni ideolog koji iskreno veruje u anahrone, teokratske koncepte, vešt i pragmatičan internet preduzetnik koji je uspeo da monetizuje zaverenički narativ i harizmatični performer koji koristi šok terapiju u javnom nastupu kako bi ostao u vrhu medijske pažnje. Iza njegovog delovanja ne stoji skrivena politička mreža ili tajni projekat stranih obaveštajnih službi. Dokazi ukazuju na to da je reč o otvoreno deklarisanoj, agresivnoj, ideološko-verskoj misiji koja je pametno i oportunistički integrisana u profitabilan poslovni model. Njegova popularnost nije uzrok, već posljedica. On je ogledalo dubokih kriza u društvima Balkana, anomalija koja uspeva tamo gde institucije obrazovanja i zdravstva zakažu, a prostor istine i argumenata preplave buka, manipulacija i šarlatanstvo.